Ni inkuru y'agahinda iturutse i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Muribuka u Rwanda amasezerano rwagiranye n'igihugu cy'Ubwongereza yo kohereza abimukira binjira mu gihugu cy'Ubwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Aya masezerano habura gato gusa kugira ngo atangire gushyirwa mu bikorwa cyangwa se batangire koherezwa ku butaka bw'u Rwanda aho bimukira. Aya masezerano yaje guhita ahagarikwa. N'amasezerano yashyizweho umukono ubutegetsi bwa Minisitiri w'Intebe Boris Johnson, ariko kandi uyu witwa Keir Starmer wamaze kuba Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'Ubwongereza akimara kujya ku butegetsi yaje guhagarika iyi gahunda yo kohereza abimukira mu gihugu cy'u Rwanda. Byinshi rero ku makuru atugezeho cyane kuri iyi nkuru iturutse mu gihugu cy'Ubwongereza, reka ze nyibagezeho mu buryo burambuye, ariko reka mbanze mbahe inshamake cyane makuru ingenzi yagezweho muri aka kanya akomeje kugenda avugwa. Babwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimangiye inyota afitiye Greenland nk'uko amakuru abivuga. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kandi kugaragaza ko ashaka ko Amerika yakomeka ikirwa cya Greenland ku gihugu cye kubera impamvu yise iz'umutekano. Greenland rero nicyo kirwa kinini cyane ku isi, kikaba kandi gituwe n'abantu hafi 57,000 kuva mwaka w'1979 kigenzura inzego nyinshi cyane zacyo keretse urw'umutekano n'urw'ububanyi n'amahanga rugenzurwa na Denmark. Ubwo Trump yasubiraga ku butegetsi muri Mutarama 2025 yagaragaje ko yifuza cyane ko iki kirwa bitewe n'abantu giherereye n'umutungo kamere gifite, ndetse bivugwa ko ashobora kandi gukoresha imbaraga z'igisirikare mu kucyomeka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki 21 Ukuboza 2025 Trump yagize guverineri wa leta ya Louisiana Jeff Landry intumwa yihariye ishinzwe kumufasha komeka Greenland kuri Amerika. Ubwo Trump yari mu kiganiro n'abanyamakuru kandi ku itariki ya 4 Mutarama 2026 yasubiyemo ati dushaka Greenland ku mpamvu z'umutekano w'igihugu cyacu. Minisitiri w'Intebe wa Greenland Jens Frederik Nelson akaba rero yatangaje ko arambiwe amagambo ya Bwana Trump, asobanura ko abo bigeze gushaka ibiganiro byubahiriza itegeko mpuzamahanga. Yagize ati dushaka imishyikirano, dushaka ibiganiro, ariko bizakorwa binyuze mu nzira zagenwe hubahirizwa itegeko mpuzamahanga. Minisitiri w'Intebe wa Denmark Mette Frederiksen akaba rero yaraherutse kandi gutangaza ko Amerika idafite uburenganzira bwo kwiyomekaho ikirwa cya Greenland. Ni Trump rero ukomeza kugenda agaragaza inyota ko mu by'ukuri afite inyota y'iki kirwa cya Greenland. Mu Faransa abantu 10 bakatiwe n'urukiko bazira rero kwibasira Brigitte Macron, akaba ari première dame. Akaba rero urukiko rw'i Paris rwahamije abantu 10 ibyaha bishingiye ku kwibasira Brigitte Macron, umugore wa perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Aba bantu bashinjwaga ibirimo gukwirakwiza kuri izi mbuga nkoranyambaga makuru bihuha ajyanye n'imiterere y'imyanya y'ibanga ya Brigitte Macron, bakanavuga uko biboneye ku myaka iri hagati ya Perezida Macron ndetse n'umugore we. Abashinjwa bakatiwe igifungo cy'amezi 8 asubitse, gusa umwe muri bo ahita afungwa ako kanya ajijijwe ko atitabiriye urubanza. Nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira, konti zabo zo kuri izi mbuga nkoranyambaga zahise kandi zifungwa burundu. Umucamanza avuze ko abahamijwe ibyaha barimo abagabo 8 n'abagore 2, kandi ko ibyo bakoze bari bafite intego yo guharabika ndetse no kwambika urubwa Brigitte Macron. Abarimo uwitwa Natasha Ray bivugwa ko ari umunyamakuru wigenga wa ndetse na Amanda Roy ukoresha imbuga nkoranyambaga, bahamijwe icyaha cyo gukoresha imbuga nkoranyambaga muri 2024 baharabika Brigitte Macron. Bavuga ko atigeze kandi abaho. Bavuze ko umusaza we Jean Michel Trogne yahinduye imiterere y'igitsina anyuma aza gukoresha amazina ye ya Brigitte Macron, nuko amakuru akomezaga kugenda abishimangira. Hanyuma akambabwire ko mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa mu gihugu cya Uganda, biravugwa yuko Uganda yakanye ibyo gukuraho internet mu gihe cy'amatora. Abategetsi mu gihugu cya Uganda kandi bakanye makuru avugwa ko yo gukuraho internet iza ihuza nzira mu gihe cy'amatora nk'uko byagenze mu matora aheruka mu mwaka 2021. Ibyo byagarutsweho cyane na Robert Kyagulanyi Ssentamu, umukandida ukomeye cyane uhanganye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni muri aya matora azaba mu cyumweru gitaha. Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine yakomeje kandi kwibutsa abanyarwandashyaka be kuzakoresha uko bashoboye ngo
bazamenyekanishe amakuru ajyanye n'amatora mu gihe internet izaba yakuweho. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize sosiyete ya Starlink yahagaritse serivisi zayo muri Uganda nyuma y'uko Uganda isohoye itangazo rivuga ko ibikoresho by'iyi sosiyete bitemerewe kwinjira mu gihugu bidahawe uruhushya n'umugaba mukuru w'ingabo General Muhoozi Kainerugaba. Ari makuru ariko avuga ko ibyo byakozwe nyuma y'uko Starlink itangiye gutanga serivisi zayo muri Uganda kandi nta burenganzira bwo kuhakorera ifite. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni arimo kandi gushaka indi manda yo kuyobora iki gihugu nyuma yo kumara ku butegetsi imyaka 40 mu matora azaba kuwa mbere w'icyumweru gitaha tariki ya 15 Mutarama. Museveni ahanganye na Bobi Wine wamamaye cyane nk'umuhanzi wa mbere mbere yo kuba munyepolitike. Aya matora asa nasubiramo ayo muri 2021 kandi yabaye intandaro y'imyigaragambyo ikomeye aho bamwe basize ubuzima ndetse internet ihagarikwa mu gihe cy'iminsi igera kuri 4. Hagati aho guverinoma yabujije gutambutsa imbona nkubona imyigaragambyo itemewe n'amategeko n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi mbere y'amatora, ivuga ko ibyo bishobora kandi kongera umwuka mubi ndetse no guteza imidugararo mu baturage. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe itumanaho Uganda Communications Commission UCC yavuze ko amakuru avuga ko internet ishobora kandi guhagarikirwa ari bihuha gusa, ashimangira ko inshingano z'ikigo ari uguharanira ko itumanaho rikomeza kuba rihari mu gihugu hose. Umuyobozi mukuru wa UCC witwa Nyombi Tembo yabwiye Radio Capital FM ikorera i Kampala ati kugeza ubu nta cyemezo gihari cyo guhagarika internet. Ibi kandi byashimangiwe na Amina Zewere umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'itumanaho n'ubukangurambaga bw'igihugu, aho yagize ati guverinoma ntiyatangaje cyangwa ngo itegeke kandi ntiyashyize mu bikorwa icyemezo cyaricyo cyose cyo guhagarika internet mu gihe cy'amatora. Yasobanuye ko ayo makuru ari binyoma biyobya kandi bishobora kandi gukura imitima abaturage. Yanaburiye kandi abantu kwirinda gukwirakwiza amakuru y'ibihuha cyangwa ateza umwuka mubi. Yunzemo ati imbuga nkoranyambaga ntiziri hejuru y'amategeko. Avuga ko itegeko ryerekeye ikoreshwa nabi ry'ikoranabuhanga Computer Misuse Act rikurikizwa byuzuze, ati no kubikorwa bikorerwa kuri internet harimo gukwirakwiza amakuru atariyo itumanaho, ati ibabaza cyangwa se rikomeretsa abandi. Yashimangiye ko komisiyo y'amatora ariyo yonyine ifite ububasha bwo gutangaza ibyavuye mu matora kandi ko gutangaza amajwi ataremezwa cyangwa se ataratangazwa ku mugaragaro ari icyaha. Yasoje agira ati ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bugomba kandi gukoreshwa mu buryo buboneye kandi bukurikije amatora. Nubwo ari ibyemezo byatanzwe n'ishyaka rikuru ritavuga rumwe n'ubutegetsi National Unity Platform NUP yashyize ahagaragara porogaramu yo gukurikirana amatora n'itangazwa ry'amajwi mu buryo butari ku murongo wa internet mu gihe internet yaba ikuweho. Iyo porogaramu yitwa Bichat yatangajwe n'umuyobozi wa NUP Bobi Wine. Uvuze ko iyo porogaramu idakenera internet ahubwo ikoresha ikoranabuhanga rya Bluetooth, ati mu gusangira amafoto ajyanye n'amatora, uko amajwi yakusanywa hirya no hino kuri site z'itora ndetse n'amakuru yose ku matora hatabaye gukoresha internet. Yagize ati nk'uko twese tubizi ubutegetsi burimo gutegura gukora internet mu bihe by'amatora nk'uko byagiye kandi bikorwa mu matora yabanje mu rwego rwo guhagarika itumanaho ndetse no kubuza abaturage kwishyira hamwe gukurikira uko amatora agenda ndetse n'uko amajwi abarurwa kugira ngo bime abaturage uburenganzira n'uburyo bwo kubaza abategetsi inshingano. Ibi akaba kandi yarabivugiye mu ijambo rye ritangira umwaka mushya 2026 mu gihe ihangana mu bya politike rikomeje gufata intera. Amnesty International kandi yashinje inzego z'umutekano za Uganda gukoresha iyicarubozo n'ifatwa ry'abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko bigamije gutera ubwoba abayoboke b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda. Umuryango uvuga ko ufite ibimenyetso by'abantu bakubiswe n'abatemewe ibyuka biryana mu maso tear gas hamwe n'abagabweho ibitero kubera gushyigikira National Unity Platform ya Bobi Wine. Ku bijyanye n'ibirego BBC yabajije leta ya Uganda icyo bivuga ariko nta kirasubiza. Yoweri Kaguta Museveni yagiye ku butegetsi bwa mbere mwaka w'1986 kuva icyo gihe kandi yatorewe kuyobora iki gihugu inshuro 6 matora yakunze kurangwa n'impaka aho abatavuga rumwe nawe kandi bamushinjaga uburiganya, iterabwoba no gucecekesha batamushyigikiye. Ibi ariko leta ntiyahwemye kubihakana. Ikaze muri amakuru ku nkuru yacu rero nyirizina mu gihugu cy'Ubwongereza
Uwitwa Boris Johnson yibasiye Minisitiri w'Intebe Keir Starmer amuziza ibirimo guhagarika amasezerano y'igihugu cy'u Rwanda. Boris Johnson rero wabaye Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza yibasiye Keir Starmer uri muri uyu mwanya kuri ubu, agaragaza ko ikibazo cy'abimukira cyugarije igihugu afitemo uruhare rukomeye cyane, rwatangiye ubwo yateshaga agaciro amasezerano Ubwongereza bwari bufitanye n'u Rwanda ku bijyanye n'abimukira. Ni igitekerezo Boris Johnson yatanze binyuze mu nkuru ndende yanditse itambuka mu kinyamakuru The Guardian cyandikira mu Bwongereza. Muri inkuru Boris Johnson agaragaza ko mu minsi ishize yatembere mu mujyi wa Didcot mu Bwongereza, aza kubona abantu bari kumanika amabendera y'igihugu ku mapoto hirya no hino muri uyu mujyi. Abantu Boris Johnson yavugaga nabari operation yiswe Raise the Colors, aho abantu batandukanye bagenda bamanika ibendera ry'Ubwongereza ku nzu ndende, amapoto y'amashanyarazi ndetse no ku matara yo ku mihanda. Ibi bikorwa nk'ikimenyetso cyo kugaragaza ko abari muri gahunda bakunda Ubwongereza ariko badashyigikiye ibyemezo by'ishyaka ry'abakozi riri ku butegetsi, birimo n'uburyo ryitwara ku kibazo cy'abimukira. Bwana Boris Johnson yavuze ko ubwo yabonaga aba bantu yabasuhuje kuko ntacyo mfite nenga aba bantu ku bijyanye no kugaragaza ibyumviro by'abanyagihugu. Yakomeje avuga ko impamvu abantu bakora ibi bintu bisa no kwigaragambya ari uko bamaze kubona ko ntacyo guverinoma iyobowe n'ishyaka ry'abakozi ibamariye. Ati impamvu nuko nyuma y'amezi 18 iyi guverinoma y'ikivume y'ishyaka ry'abakozi, abaturage bumva ko badashobora kandi kwishingikiriza ku bantu bari mu butegetsi kugira ngo babasangize uko biyumva. Kuva Starmer n'ishyaka ry'abagera ku butegetsi, ibimenyetso bigaragaza ko bafite uko basobanura gukunda Ubwongereza bitandukanye n'uko abandi bikomeje kwiyongera. Akomeje avuga ko ibikorwa bya guverinoma ya Keir Starmer bitandukanye ibitekerezo by'Abongereza ndetse bikaba bihabanye n'inyungu z'igihugu. Yagarutse ku kibazo cya Fuad Awale watawe muri yombi na 11 nyuma yo kwica abantu babiri mu gace ka Milton Keynes. Nyuma yo gufungwa yaje gutera ubwoba bumwe mu bacungagereza amubwira ko azamwica, bituma bamujyana kumufunga ahantu hari umutekano wihariye. Nyuma Fuad Awale yaje kurega leta y'Ubwongereza kumufunga mu buryo bunyuranyije amategeko agenga uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 kandi urukiko rwategetse leta y'Ubwongereza kumuha impozamarira y'ibihumbi 240 by'amapawundi, ni ukuvuga miliyoni zirenga 240 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi nibyo Boris Johnson atemera, agashimangira ko guverinoma y'Ubwongereza idakwiriye guhemba umuntu wabuhekuye. Icyo nshaka kwerekana cy'ingenzi kuri ibi nuko abanyamategeko muri North London bo mu ishyaka ry'abakozi kuri ubu kandi bayoboye igihugu cyacu bazavuga ko ari ibintu byiza kandi biteye ishema kuba Fuad Awale yaratsinze iki kirego. Ati mu mitekerereze yabo ibyavuyemo bizerekana ibyiza by'Ubwongereza. Yakomeje avuga ko bizerekana ko umwanzuro w'urukiko wafashwe werekana ko iki ari igihugu aho itegeko riri hejuru, aho uburenganzira bwa muntu bwanywanye n'amategeko. Kuri bo iki kirego cyerekana ko amabi yose wakora ufite uburenganzira bwo kurindwa n'amategeko uko byagenda ku wundi muntu wese. Yakomeje avuga ko Keir Starmer ari umuntu urangwa n'amarangamutima cyane. Ati bigaragaza ko amarangamutima aricyo kibazo cya Keir Starmer na guverinoma ye. Ati kubera ko ubu ntabwo ariko abantu benshi babona ikibazo cya Fuad Awale, twe tubibonamo ubucucu bwo ku rwego rwo hejuru. Abantu benshi basanzwe kandi ntabwo bumva uburyo imisoro yabo myinshi ati ishobora guhabwa Awale n'abanyamategeko we mu izina ry'uburenganzira bwa muntu. Bite se by'uburenganzira bw'abantu yarashe, bite by'ibyago ateza abandi bagororwa muri gereza. Yageze ku Rwanda asya atanzitse. Boris Johnson yavuze ko ugendeye kuri iki kirego cya Awale bigaragara ko Ubwongereza kandi bukwiriye kwikura amasezerano y'Uburayi uburenganzira bwa muntu, cyane ko ariyo yatumye atabasha kohereza mu Rwanda abimukira binjira mu gihugu cye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Agaragaje ko Keir Starmer atari umugabo ushobora gutera intambwe ngo akure Ubwongereza muri amasezerano. Ati Keir Starmer ntabwo ashobora gukemura ikibazo kuko niwe kibazo. Muri Mata 2022 ubwo Boris Johnson kandi ari Minisitiri w'Intebe nibwo u Rwanda n'Ubwongereza bashyize umukono ku masezerano agenga ko abimukira n'impunzi binjira mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije amategeko bazajya boherezwa mu Rwanda. N'amasezerano yitezweho gufasha Ubwongereza kandi guhangana n'ikibazo cy'abimukira gusa. Ubwo Keir Starmer yageraga ku butegetsi yahise ayatesha agaciro. Bwana Boris Johnson ati muribuka uko akigera ku butegetsi yavuze ashize amanga ko atesheje agaciro gahunda y'u Rwanda yari igamije gukumira abacuruza abantu. Uyu munsi umusaruro wabaye uwuhe? Ati umwaka ushize abantu 41,472 binjiye mu buryo bunyuranyije amategeko, n'umubare usatira cyane waciye agahigo. Ati dukomeje kwishyuza za miliyari zo kubacimbikira moteri kandi buri cyumweru aba hari icyaha cyakozwe n'umwimukira utemera amategeko. Ibi byangiza cyane sosiyete yacu mu gihugu cy'Ubwongereza.
yakomeje avuga ko Castomel n'abari mu buyobozi bwe bwabanga gukora igikwiriye kuko bashaka kwigaragaza nk'abantu beza bubaha uburenganzira bwa muntu. Kuri Castomel, Lamy ndetse na Tom Berry n'abandi benshi cyane, ni ishema ry'igihugu kuba rero imikorere y'ubutabera bwacu yaratubujije kandi kohereza abimukira batemewe n'amategeko aho bakomotse. Batekereza ko ari ibintu byiza kuba inkiko zarakomeje kandi ibarizwa ry'iyi gahunda n'u Rwanda mu gihe cyanjye muri guverinoma. Uku ntabwo ariko abantu benshi cyane babona ibintu, batekereza ko ishyaka ry'abakozi ribabaje aho guharagarara ku ishema ry'Ubwongereza. Abantu babona ko nka guverinoma ifite intego zo gushyira inyungu z'Ubwongereza inyuma ibindi byose, kandi ababibona gutyo bari mu kuri. Boris Johnson yavuze ibi nyuma y'iminsi mike Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu Bwongereza itangaje ko abimukira batemera amategeko binjiye muri icyo gihugu bifashishije ubwato buto 2025 kandi ari 21,472. Ni umubare uri hejuru kuko ari ku nshuro ya kabiri hinjiye abantu benshi mu Bwongereza guhera muri 2018. Ibi byaherukaga kandi muri 2022 aho hinjiye abantu 45,774 bakoresheje ubwato buto bunyura mu nzira izwi nka English Channel ihuza Ubufaransa n'Ubwongereza. Izamuka ry'umubare w'abimukira kandi mu Bwongereza rikomeje gushyira igitutu kuri Minisitiri w'Intebe Castomel n'ishyaka ry'abakozi Labour Party ryitambitse umugambi w'icyo gihugu wo kohereza abimukira mu Rwanda. Byari byitezweho guca intege abinjira muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Turacyakomeza rero kandi kugenda tuganira no ku yandi makuru atandukanye abakomeza kugenda avugwa. Reka duce muri Central Africa, mbabwire ko amakuru aturuka muri iki gihugu cya Central Africa aravuga yuko Perezida Faustin Archange Touadera yatsindiye indi manda. Perezida wa Repubulika ya Central Africa Faustin Archange Touadera yatsindiye manda ya gatatu mu matora yo mu kwezi gushize nk'uko ibyavuye matora by'agateganyo bibigaragaza. Ibyavuye matora by'agateganyo byashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bushinzwe amatora masa akuze kuri wa mbere ushize, byerekana ko Faustin Archange Touadera yabonye amajwi 76.15% mu gihe abitabiriye amatora bagera kuri 52%. Abakandida ba mbere bari bahanganye na Touadera ni Anicet George Dorogel ndetse na Henry Marie Dondra, bombi bahoze ari ba minisitiri b'intebe, babonye amajwi 15% ndetse n'amajwi agera kuri 3%. Faustin Archange Touadera imyaka 68 yatangiye kandi kuyobora mu myaka 10 ishize, kandi byitezwe ko azatsinda nyuma y'uko ihuriro rikuru ry'abatavuganwa n'ubutegetsi ryanze kwitabira amatora ryamagana icyo bita amahirwe ya politiki atangana nyuma ya referendum ya 2023 yakuyeho umubare wa manda za perezida muri Central Africa. Dorogel ndetse na Dondra bavuze ko ari amakosa akabije yakozwe kandi basaba ko ibyavuyemo biteshwa agaciro. Urukiko rushinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga rufite kugeza tariki 20 Mutarama rugafata icyemezo ku bujurire ubwo aribwo bwose no gutangaza ibyanyuma byavuye muri amatora makuru w'igihugu muri Central Africa. Mbibutsa ko ingabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda mu gihugu cya Central Africa nabo bacunga umutekano w'umukuru w'igihugu Faustin Archange Touadera. Ibyo uwitwa Nicolas Maduro wagejejwe bwa mbere mu rukiko yavuze ku byaha ashinjwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa mbere zagejeje imbere y'ubutabera bwazo Nicolas Maduro zaritse ku butegetsi muri Venezuela n'umugore we Cilia Flores, bombi bahakana ibyaha zibashinja. Nicolas Maduro n'umugore we batawe muri yombi n'ingabo za Amerika zabasanze iwabo mu rugo mbere yo kugezwa mu rukiko rw'i New York ejo kuwa mbere. Mu rukiko Nicolas Maduro yashimangiye ko arengana ubwo umucamanza yaramaze kumubaza imyirondoro ye ndetse no kumusomera ibyaha aregwa birimo umugambi wo gukora iterabwoba biciye mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Nicolas Maduro yasubije ko ati ndi umugabo w'indakemwa ngaba perezida w'igihugu cyanjye, ndarengana, nta cyaha na kimwe cyagaragajwe hano nemera nk'uko yagiye bivuga. Umugore we Cilia Flores nawe yashimangiye ko arengana ubwo yasabwaga kugira icyo avuga ku byaha aregwa ati ntabwo mbyemera rwose, ndarengana. Nicolas Maduro kandi nk'uko ibiro n'amakuru by'Abafaransa AFP ibivuga ngo yabwiye umucamanza ko yashimuswe. Ati ndi hano narashimuswe guhera kuwa gatandatu tariki ya 3 nafatiwe mu rugo rwanjye i Caracas i Venezuela, no kuvuga umurwa mukuru wa Venezuela muri kiriya gihugu. Umucamanza Alvin Halstein yahise amuca mu ijambo amubwira ko bazagira igihe gihagije cyo kujya muri ibyo ngibyo. Ibidasanzwe byabaye ubwo iburanisha yari imaze kurangira, ubwo Nicolas Maduro ateranaga amagambo n'umugabo wari wicaye mu bantu bari baje kumva urubanza wasakuzaga avuga ko perezida wa Venezuela agomba kwishyura ibyaha yakoze. Nicolas Maduro yamusubije ko ndi imfungwa y'intambara
mbere yo gusohorwa mu rukiko. Biteganyijwe ko Nicolas Maduro kandi umugore we bazongera kandi kugezwa imbere y'ubutabera ku wa 17 Werurwe uyu mwaka nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma rero mu yandi makuru nk'uko ikinyamakuru BBC cyabitangaje ati Trump aragabisha indongozi shasha ya Venezuela mu gihe Maduro yiteze kandi kurengutswa imbere ya sentare. Perezida Donald Trump yagabishije umukuru w'igihugu mushasha wa Venezuela Delcy Rodriguez ko ashobora guhabwa igihano kinini, ati kumbure kinini cyane gusumba Maduro ari nka hamwe atokora ikibereye. Yabibwiye ikinyamakuru cyo muri Amerika The Atlantic mu gihe mukuru w'ico gihugu aherutse kandi kubogozwa n'ingabo za Amerika Nicolas Maduro yitezwe imbere ya sentare i New York kuri uno wa mbere. Makuru yagiriza Maduro ko ayoboye umurwi w'iterabwoba ukoresha ibiyayuramutwe mu gihe asanzwe yagirizwa ibyaha vya magendo ndetse n'ivyiyayuramutwe n'ibirwanisho. Maduro yamirira kure ibi byaha yagirizwa, akagiriza Amerika ko yakoresheje intambara ku biyayuramutwe nk'icitwazo mu kugerageza kandi kumubogoza kugira ngo ishikire igitoro ca Venezuela. Mushikiranganje Amerika ajejwe imigenderanire Marco Rubio ashimangira ko Amerika itari mu ntambara Venezuela inyuma yuko ibitero vyo mu kirere ku mugwa mukuru Caracas kwa gatandatu vyaguyemo ifatwa rya Maduro n'umugore wiwe bagatwarwa muri Amerika. Bamwe mu bashinga amateka ndetse n'abademokrate bavuga ko iki ari igikorwa c'intambara. Avuga kuri Rodriguez muri ico kiganiro agiranye na The Atlantic ejo kwa Mungu, Trump yagize ati ariko ari nka hamwe atokora ikibereye atozohabwa igihano kinini, kumbure kinini cyane gusumba Nicolas Maduro. Yongeraho ko Venezuela kandi guhindura ubutegetsi uko yoshaka kuvyita bikose nico ciza gisumba ivyo ubona ubu, nta kibi coza gisumba igihari. Ati ivyo shobora kandi kuba bibi kurusha uko biri uyu munsi. Kwa gatandatu Trump yatangaje ko Amerika izorongora Venezuela gushika habonetse intwaro nziza kandi itunganye. Trump yavuze ko amakompanyi y'igitoro ya Amerika azoja muri ico gihugu gutunganya ibikorwa remezo hanyuma atangure kwinjiriza amahera igihugu. Nubwo avuga ibi, abegereye Maduro nibo kandi baramutswa igihugu. Leta ya Cuba ivuga ko abarwanyi ba Cuba 32 bishirwa menetse bapfuye ati gihe ingabo za Amerika zatera zigafata Maduro n'umugore wiwe. Cuba, inshuti ya gisocialiste y'igihe kirekire ya Maduro, yatangaje ikigandaro c'imisi igera kuri 2 mu biganiro bitari bike ejo kwa Mungu kandi kumonesha kure. Rubio ashigikiye igitero ca Amerika muri Venezuela ariko ashimangira ko Amerika itari mu ntambara na kino gihugu co muri Amerika y'ubumanuko. Mu kiganiro Meet the Press cha NBC mu gatondo ko kwa Mungu, Rubio yagize ati turi mu ntambara, ati n'imihari ikora magendo ibiyawuramutwe isi intambara ya Venezuela. Uno mushikiranganje kandi imigenderanire mu Amerika yabwiye kandi CBC ko ari nka hamwe Venezuela itofata ingingo zibereye, Amerika izoguma kandi ifise inzira nyinshi zo gukungira inyungu zayo uko bishoboka kose. Uko agiye bivuga aha harimo rero ingingo yo kugurana igitoro ca Venezuela yafashwe na Amerika nk'uko abivuga. Ati tuzokwiheza, ati buri kintu cose dufitanye, ati kuvyo bakora kandi tuzokurikirana ivyo bakora. Trump agabisha kandi Colombia, igihugu kibanyi na Venezuela, mu majambo yavuze igihe yurira indege irerura umukuru w'igihugu ca Amerika Air Force One. Ntashira kure igitero ca gisirikare kuri Colombia mu kuvuga ati kuri jewe numva ari ikintu ciza, akaba mbere yise President Gustavo Petro wa Colombia umurwayi. Colombia nayo nyene atirarwaye, irongwe n'umurwayi akunda kwimbura kokayine ndetse no kwishora muri Amerika kandi ntazomara igihe kirekire abikora, niko Trump avuga. Maduro yararongoye Venezuela kuva muri 2013, akaba kandi yarakunze kwagirizwa ko atoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe be n'abawunegura muri Venezuela rimwe na rimwe kandi akoresheje igikenye. Hanyuma rero abatavuga rumwe mu gihugu bamwe n'amakungu babona ko yatsinze amatora muri 2024 mu manyanga, mu gihe abategetsi ba Amerika bavuga ko ingabo za Amerika nta ataco zabaye muri ico gitero. Ko kwa gatandatu mushikiranganje wa Venezuela ajejwe kwivuna abansi Vladimir Padrino avuga ko igice kinini c'ingabo zari zicungere Maduro, abasirikare hamwe n'inzirakarengane bishwe muri ico gitero ca Amerika. Igihe yabazwa igituma batabanje gusaba uruhusha inama nshinga amateka ndetse na nkunguza amateka imbere y'ico gitero kuri Venezuela, Rubio yabwiye ABC ko bitari nkenerwa kubera itari intambara.
ntushobora kumenyesha inama nshingamateka na nkenguzamateka ku gikorwa nk'iki kubera ibanga ryomeneka nk'uko ababandanya abivuga. Icegera ca Maduro Delcy Rodriguez ubu niwe mukuru w'igihugu mfatankibanza inyuma yo kurahizwa na sentare nkuru y'igihugu. Igisirikare c'igihugu naco nyene kandi camenyesheje ko kimushigikiye, biteganijwe ko yatirwa mu mabanga nk'umukuru w'igihugu kuri uno wa mbere i Caracas isaha 2 z'igitondo. Mu masaha yaho haza kuba ari isaha 8 z'umuhingamo mu masaha ya Gitega ndetse na Kigali. Igihe yavugana n'ibinyamakuru vyo muri Amerika, Rubio yabajwe nimba Amerika yemera Rodriguez Delcy nk'umukuru w'igihugu abereye Venezuela. Yishuye ko ikibazo kitabajanye n'utegerezwa kuba umukuru w'igihugu kuko Amerika itemera ubutegetsi buhari muri iki gihugu. Bamwe mu bashinga amateka b'abademokrate banegura ibikorwa vy'intwaro za Trump. Hakim Jeffries arongoye abademokrate mu nama nshinga amateka avuga ko iki gitero co mwibanga cakozwe inama nshinga amateka na nkenguza amateka zitagitangiye uruhusha atari igitero gisanzwe ku vyagura-mutwe. Jeffries yabwiye ikiganiro Meet the President ca NBC yari intambara. Ati iki cari gikorwa ca gisirikare carimwo Delta Force, carimwo gisirikare ati gisani, carimwo kandi ibihumbi vy'ingabo, ati carimwo nibura indege igiza gisirikare 50, carimwo kumbure ati n'amato abarurwa mu mirongo ya hanze ya Venezuela na Amerika umanuko. Jim Himez, umudemokrate wo muri komite y'inama nshinga amateka ijejwe igendereza, yabwiye ikiganiro Face the Nation cha CBC ko atamuntu umwe umutegetsi bwa Trump yigeze avuga nawe, akongeraho ati nta mudemokrate n'umwe yigeze avuga nabo. Mu kiganiro This Week cha ABC, Chuck Schumer arongoye bakenguza amateka b'abademokrate yavuze ko atabona nimba iki gikorwa ca Amerika cakozwe hakurikijwe amategeko. Schumer yavuze ko nubwo yemera ko Maduro ari umuntu mubi cane, nukwiye kurwanya ihonyangwa ry'amategeko ukoresheje irindi honyangwa ry'amategeko. Yavuze ko Trump yahemutse kuvyo yemeje mu gihe c'imyamamazo, aho yemereye abanyamerika ko atazindi ntambara zidahera azosubira kwinjizwamo Amerika. Eka nibihugu ati bitari bike adikambiriyamiriza ico gitero. Mw'itangazo rusange ibihugu vya Brazil, Chile, Colombia, Mexique, Uruguay byo muri Amerika y'umumanuko hamwe na Espagne bivuga ko ivyakozwe na Amerika bishobora guhungabanya amahoro n'umutekano w'akarere. Ibihugu bivuga ko vyashaka ko ikibazo ca Venezuela gitorerwa umuti mu nzira y'ibiganiro, nk'amakuru akomeza kugenda